Waluwat ranwat niabang Shulai isak silu paran kaunor yagat resak silu Oranwat wiyaran kaisak ew and wiyakubuttororwat Thailand kagan katla motail ayman pagi amanaman katta tapatrota o iman pagi Senator Pahrek and mulian taitio lolo Dahil kubureu kan padawan sakaratan sansal ay padawan bagi teman-teman kawasan kubur dahil kapakap bang samat kod coba dilabalap kawan belang sampa iyas padabot sabul man kilembok yurma gadin mangi teman-teman kit laut sangat padawan wawa bipenti o bilir magasin sawan man gilimpok lapalap to naman kit sa parawan tayrugti yaliwalwam man siyang ranwat sen kapinggi kupuramu kalangan besansal siyak yang tuwalmiki kelailan paluar o bil kelailan palingan kalangan lapalap nir maing samat kod lapalap bagiar kajan sapangar at tuwal kapakapakan upagpanggan memiyayar angan suban samala melayang kit at kakpayamaw o insanamaw panwat maing samat kod labalab yat pantula at small pukokan masakaw kiyang kamoy itaben pukat saben badawan pagi tainiran gajen kat kiyang kit kubur kalangan nir sabol marngan sarawyo tainiran gajen parone o ngamaneman kit sabul mar arapit painiran gajen kanek anewe kalap sengak padawan irakan masapan padawan ranwat pintuan sabul mar kawi maing samat ko labalap sura megot masagak padawan uya ligin kamun ukomu jagalap na uya tumal kaporaporo at kel masakorus ansyo korus nebe korus semen padawan pagi iran gajen kachkiyang kit kel palawarat mobil palinganin sehingga pabayir di palapagan warongan dan marahin rangut tawa misakla imat man samat ko labalap ni moran Jesus Christ amen. Senator Pahrek Child Katlamo Tyler Van Pohnpei Chief Clerk on Patalan and Eternal Tatok. Roll call. Senator Sen Abram. Amen. Senator Kiko Avis Jr. Aye. Senator Isaac Artui. Aye. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Taggart D. Daniel. Amen. Senator Sensei Yeskar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator C.B. Edwin, Senator Brian P. Epsite, Amen. Senator Jack S. Harris, Aye. Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Aye. Senator Alfredson Latorre, Senator Sandelina Leca, Amen. Senator Mikael Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Neff, Yet Amen. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Mitaro I. Simina, Amen. Senator Jason A. Walter, Amen, Chief Clerk. Mr. Speaker. Aye. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk kasansal mag-trial sa berman ko quorum. Amona tayo ba katla tapatola mo tayo ay man record and reflect by Senator Edwin. Excuse yang uya ko puran ranmut. Mona tayo ba katla tapatola mo tayo ay man mulian tayo tiya uya sabul matay sa karatan Pwuhng melel Enginkehlap o kay puniban kupuran nilap
kay Pohnpei molon wawi leilan Pohnpei wawlap bang kuburan isyoko. Waun ke sabul marlikan ko nanalang ko nan kaniyay ko. Waun ke labalap kay koros nan balian tiyak momocho government, national, local or state government. Waun ke kabinaan Pohnpei, Honorable Oliver, karyawan kabina, Honorable Ioannis. Waun ke siyong kopong labalap, Honorable Joseph o yang amu siyong kopong kan koros. Kasaksit, waun ke Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator kan koros. Ibilman, waun ke lang samorokan, oloiso, seriso, o sa umasakan koros, o trial koros, may openan ang chamber wat. May Pohnpei koros, Pohnkalap wat, Pohn tagapaypaykan o nan-wail out ka ng sampa. Rakat o patayang huli ang pamail ka nan, uya kubur toror kariya sa kwaluwat. Kaya nang kakankat lang mo tayo, iban po na sa Floor Leader Abram. Kalanganan ka mo, Mr. Speaker, ijungal sakaratan, wow, okay po ni kumkupurapan kakpatayang sakaratan kay po ni magumulian kutir momot kasampal wat so pausiyaway nan wasakan koros wasaksit ay wawan kun kamu Speaker. Wawan ki Vice Speaker, jungal wawong Honorable Senator kan koros. Ibil jungalan kung wawong rail kan me pachang child may siyang ranwat nan chamber o irail kan me pachang child nan men kapesya kan. Speaker no waw, men pachon yata kamaguto pagi mut kasampal wat yan kapantala watawat walaltan channel. Karya man. Diyan sa mga kamagat sang Floor Leader, dyan kabantala, patawat walaltan channel, koros may ujung kamagito, masaniyay, uwang, masanisyo, kamagat paitar, o dahil kabantalar, patawat walaltan channel. Your point of privilege. Kamuy, Senator Ned. Kamuy, Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, on iban yang patro o iton nileban yang lemaran yak na 10 baswat kayu man padawan tianggi iton sakratan kapeng wow an kuburan samotrail ko lapalap bagi sabon makosan di nama magtrail katiang lalaran wat iton wow ban kuburan mo Mr. Speaker wow ang Vice Speaker floor three honorable members chorus. Duan tiyagan nan molwat Mr. Speaker yang kedail nan wiya kupurun ranwat penay na yung liyo langalangki liyo nan bas o atong albutakaman even badawan pagi tail nagag Ketskiyang ra, ayaw labalan lopolopon. Kalangan Senator Perez. Kapatayan, Speaker, naman, managap me paranan uniform, tayo nagak pilto na sa buwagi, ay biliyang tayo rawad. Kalangan, Meter point of privilege. Speaker, Kamuy, Senator Joseph. Kalangan maing Speaker, jungal sa karataan kapeng wow kay po ni raan mo kapachapat. Wawan kung komoy Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member kan korusya mo. Imen, patawan siya and police officer at yung aladan kaksansya ng record na Senator Perez, yay James at Albert. Ang kakpatudian ng record. Kalangan. Kalangan Senator Joseph o kalangan Mr. Atalbert, Officer Atalbert, ang yang patyang kaplan. Speaker. Kamuy, Floor Leader. Kalangan na medyo sakarana suwad pan peyan Senator Joseph wong sa machal record wong manakap me kapesya pe uyaw yer kapan yay chungalat yay Wesley Piliman kaksansal na sa machal record. Kalangan Floor Leader. Kalangan kamuy, Senator Artui. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Tampatya yung ulo ko.
अब मोने बाम पाचुai min chiang kai sakratan melel ke boni wow pachang sabul momi mechiang ai nin lang melel wan ki vice floor yang ay honorable members koros na ti yan child Mr. Speaker bilmin kapachayang child ka kasamo liyaman na bilmin pachang child rang koros ran wo yang bil pacho re child ye LC Santos child kachiyang lobolo. Kalangan Senator R2. Masalah point of privilege ay ban po sa floor leader. Speaker Noah, men pajon uyata kamagudo pagi umot kasambal wajan suspend order of business of child kachti pachod ban nabe isu walu. Riyaman. Kalangan speaker juga segera nuau sapal kong kupure. Imen beliau segera umut kesempal wajo pegik child and suspend order of business. O kachti pachod ban nampe seksilu meyai tetangkan me second check kanak nagla. Mia karyaman pan kamagutok. Bagi mayor karyaman pan kamagutok try katir ban nampe seksilu ye unfinished business o ban po sa chief clerk. Legislature Bill Number Pwuhng by Sulay and V6AH Legislature Draft 1, a bill for an act, amending stale on number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Only Korea came sa klang watawat. Jansal makamutaan ko sa network report long siyang Committee on Finance to Moni, karatayan po sa Chairman and Moni, Senator Joseph. Kalakalan ko may speaker regional sa karatan wow kapacapacan kak paypay paan kupurkan korusya. Di wow karakarak may speaker men pilio pata sa Mobile Committee on Money. O kamagit kumamot kasampalwat silent kak pilio. Kachin po siya alam maasan pen kamatan ko sa net ng papakupay sa gusula niya risik silu o kamanata ni Kariyaw o Kim Satlan watawat. Taga Kariyaman. Riyaman. Jansal ang mga kamagot sa Chairman and Finance, Raidan Katiyan, nan maasan na ban kamutaan ko sa net, papakupay sa kisu, laban niya risik silu, LT1, o kamanata ni Kariyaw o Kim Satlan watawat. Koros mautrong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni So, Pwuhng kamaguto ay po itarak, try katkat nan maasan na ba, kamoy Senator Joseph. Yay, kusunat wat mabaan kamanata, chalan dan walikit. When kak tapun ananiw na pan sa pulmatay kan pan Rusun Mau. Kamakita one money watch pan palian administration and personnel o kachkitiyang pan palian food services and paluwa po. Kakapali o tapun ananing sin konot sin sak ong Israel makin lumong ta kapinsalet. Yay, much my speaker. Kalangan Chairman and Finance, Senator Joseph, miyata maasan na ban kamutaan ko sa net. Motion and close. Speaker, Mr. Speaker. Speaker. May kupuray. Kumbal tama, financial please. Kahit kumbal, miniteo. Speaker, hold on, floor amendment yung motion and
Speaker, Kami, Senator Carl. pura buin kak patro. Amo buin kak patro yang aja sapul memusakaran kay buwan wow. Kapung me patro yang nilang. Ipilmen kapataya ngay tungal kapung kupuran molan wow me laputi yang mumul kasampal wat dalin kak tatong sapul marahin mangasin. Kupuran kak kolokol. Wow, ono pa ko mede na sabon matay tatok. Nan mall my speaker, itmal wow la pang ko promi. 1 to 5 speaker, floor leader, honorable senator kan. Ipilman lukay yang wow wat liso masman mebil padang kedal nintuan. KPSM mayor sang senator Pahrek o Israel kan mapadang. Padang met my speaker. Iman waya sakar misik Pwuhng. Kawait may patuan long ele kis karwarula Pwuhng. Kau na bata kasampal kay kedai kadin sobay may sang ranwad. May panan apali anan karwaru kay ananen muni. Ang tatangkan me inanen kasampal nintuan Israel kan mapan kaptolong kawait pukat. Aral kau na batar. Aru Pwuhng met my speaker. Kamela me ako nang yan kak nawawo karakarak. Withdraw jungal motion in yung timasan. Pero ipagkakaryaman. Kalangan Senator Carl. Pwuhng kamagitan withdraw motion niya mayor. Solar withdrawal motion. Rejungatin motion. Dahil kat-katan ang masa na ban kamumatan ko sunod. Kamu Senator R2. Privilege motion, Mr. Speaker. Senator R2. Kailangan ng promi, Mr. Speaker, mimpurang kay sa balay sa karadaan kay Boni Wow, Majiyang Air. Mr. Speaker, ibambatuan pata, delegation in Sokes, o sa karam malwat, ang kakataropo masani flora men nambe, priyabugay sa isu labinial, priyay silu o kamanala. Karyaman. Saan sa lamaw kamagat mamiya. Nan masa na ban kamumatan ko sunod, silent picture. O masa ni flora men riyab priyay sa isu labinial priyay sa silu o sa bulman kita. Koros mo utong kamaguto, masa ni ay. Uwang masa ni so. Motion po ita. Masa na ba kamu Senator R2. Kailangan ng promi, Mr. Speaker. Kamamataan floor amendment number riyabugay sa isu labiniar riyay sa silu yay mabana pali pagpagyo melel pagpagan mo niyo Pwuhng kamawyala al riyaw nan way so guys. Imin chabiyata o sakar kita me kailangan ng maluwat sansal me ansugis sa malaro maluwat kamanayang so guys chalal dimanan niyo Pwuhng apali bilal riya sansal me dimanano sansal me oralap ong so guys pon ay minan sansal me uliaban so guys delegation kasanetier limagito dimanano tama yawasame pantato kaya dimanano kasanetier pa pantato kaya nampo mal alan kapin macangolong wait tala ni Jemperson kapina nang usap kapino o tampil tato kayang so guys ponopon adama sansal nan malwo chan suwat pangku promail ye jala panen yu meban apali al palgur ponopon nabil pache yang mo ye jala lemanan meban tato kayang nan matap sansal me nan kawewe kan nan estimate kan na sansal PDA sawaski o estimate ita one money me panapal udan one total money me panapali project me tuweja met paligur lub o nan matap patpatoni wanchala lop walinan sama 180,000 apoyagi delegation na ayewang ulia bacay nan lebih kayo nan ulia bang Congress ay makareta
matching uyawi maluat magupurmao ong puita maluat panapali tuanan Congress panapali tuanan bangka kapali ala matching masansa imil kapacayang me uya penanan uin soke sesocakap mia me bangkak pe kasal ke me kecai kecilang ni mun ansowa songo parada imin kamelele yang kecil me tatok yumet tatok aramas pilungang alar tatok yume ikamelele me hit ulia pe kan pagkuat leletong cakit Japanese pajolonan momotin legislator apo ege uya pen budget moni kan aso cenon sansa lima kareta lelma cap sub capitalo aimat Mr. Speaker o ikamelele me yang ay Senator Walter o delegation ka manut so o ibilmin sa kargita me nan leadership din so kes halo pil we have priority o imin kamelele me tatok chapir sang local government pilele to state ije papan tayo magareta ulia pega taularo initiate one money mga napalian iminan sansal nan pilal sansal me kupurkan nan kak masani mele nanaban ononda nalakat mo anat koneng mimele yang ka kabacayang me momon me alakat pachonan wain so kaya sa mimele lo uya elen way pokon kamelele Pohnpei pon bangkak tatong kaya luot al riyaw masansal ay minil tong florong yang ay Senator Walter o medyo ikan makakpiliang pausa kalangan Mr. Speaker Kalangan Senator Artui. Motion in closed debate. Point of privilege, Speaker. Kami Senator Kalangan ng Speaker mo na Kadkadaur. patry man pagyay tungol sa karang kaiban ni kaping ang kakpatrong sa pulmong yamut tungol na patuwanan lang wasaksit ay tungol wabang promo wawon ki Vice Floor na napol Senator Koros wawon ki railgan patrong tayo Speaker nuwaw man patawan pagkita tayo lang katkiyang patawanong paraton nanawang kiti former Senator mabilang sa utuya Commissioner ng BDA ki labalan lupulupon Kalangan Senator Latorre bagi kamagit the point of privilege me to ka commissioner. Kalangan commissioner ang kakpatrang legislature may isang ranwat. Speaker. Masalar Mr. Speaker. kam kubura Senator Perez kamagit me miye Senator Artui yield florong Senator Walter. Amori motion in return to masin pagkarata may kubura pa po na si Senator Walter ay po na siya kamagit in return to masin but floor. Speaker. Kami Senator Walter. Kalangan Speaker wawan ciangki mo na ipanyang pacho ang kakpachang sabang mamutaw mo tungal me lapoy pataro ciang nendang nan wasan ko naman lamay tungal wawang kami Vice Speaker Floro na ko members kan koros kacang kami yo leadership medal kasamo keton nanawan keci Leono South sabang mamuchakan Speaker Essential Chairman o kawawatar floor amendment watch ay manok karya many motion and closed asan patak. Kalangan Speaker. Muna iban po na sa kamaguto Senator Perez kami. Kalangan Mr. Speaker. Memberon bagi ituan sekretarian wawan kag padbolo sa bangko promoyan. I kapengki kadawagan delegation in Sokes. Abnumel ibadoan kasi kuma kamdian finance pan kaksawa so kapdalong kamatayong pan balance out sa material appropriation pan pave road maintenance fund. Tegoros mangi me yadal kaluan sendwood nena me mie nin sa parag melan o ni bilyang yang olian the way yung boleh pahaman betul showcase so gitu. Ibiliginan tungal ko naman nag maramas pangkag patuan
nanti soye me I pada absida tek nenen monigan makonangan gakuya weri I kapung kireu kita nengak pil gubur mau I maintain kamdin finance nengak pada walong eu kamata maban balance out udal tayorus mangi 200 some thousand saya pada walanga kecil 1 million magdai appropriate seven barwot magdai van trek model journal site because a letter eri nanan show magdai kat lana nusus Mr. Speaker kedai nana and check o ma kedai koros via waliapa kedai koros nana and proto Ari imi baruan kinseven wiya kuburuat tail der weir magdail eugubana luan monigan me parapan road paved road maintenance fund aban gaksana mau kui baruan me hutan jabiya Mr. Speaker monewat ongat primary road agdaibil kasabiyar ni alisupkan Ari mau Kedai masanira mapilmie saun we have wait long more mayan gak pil kuprela. Kalam Mr. Speaker. Speaker. Dahil komal mamil
Dan sabul matal uya kupur. O tay kat dan masa na ben floor amendment riop kui Asia kisu le ben ya Asia silu. O poegi ya mayor motion trial return to masa na ben floor amendment what romia karya ben pe ban pona se. Koros me utung trial return to masa na ben floor amendment riop kui Asia kisu le ben ya Asia silu masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paita. Koros mo utong talen sa bulman kita floor amendment riop kaya isa kisu labinyari isa silu masa ni Pwuhng masa ni so non-talk mga yuma floor amendment riop kaya isa kisu labinyari isa silu ala altar ranot. Kami Chief Speaker. Madam Senator Leka. Kalangan may Mr. Speaker mo na ibang yang patro. Wow. Ben patron pagkita may sarap na wow kay po niyang kakatren sa pulo mo ni Chimon misalis natin bigla. Nanmol, one pin ko mo Speaker yung Maki James, Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abrahamo, members Karos o Karos makatren sa pulo matray uya malam choro may sangan ranwat. Wow. Med kakibang perangkat buat cengkak sabal man kita floor amendment number 218/23 bagi karyaman. Sansal kamagut sang Madam Chair Leka. Dalam katian dan masa depan floor amendment riap ke isa kualu lepas ni hari isa silu sabal man kita koros mau tung kamagut masa ni Pwuhng masa ni show. Pergi kamagut apa itarak taikat dan masa ni boy ban pona sa Senator Leka. Chairman in Finance, Vice Chairman o Honorable Members in Campaign Finance. Esansal may floor amendment number 218/23 sa Pahrek bill sang executive. Moniban Pachowentola Kiskawewe Tame Sansal Isakat Musik again. Floor amendment 218/23 is proposing an additional limit. Pwuhng kak apaliala purchasing fuel on credit me. We a few weeks ago sang petro me apaliala meri fac sang sapwafik. Ni orala pa Mr. Speaker. Awan Senator Leka on KPS kami Vice Speaker. Kalangan Speaker ibatawan kami leleme floor amendment kasampalay umet. Pagkatakas, o piyayal makin kaksawa reatrail solong kanin way ka. Manilawad sa dana nagtalan mamasa ni Boyki, totoo kuya uwi po sa wasarasun mau, ar kalangan me floor amendment at patukilong ay manuyata ka magkatiyan rutingan timasan ba usus kila. Riyaman. Saan siya lang mau kamagkatiyan rutingan timasan masalar masan na ba ban pona sa kamagut macam salah sang Vice Speaker o karyaman sang Senator Net. Koros mo utung kamagut masa ni Pwuhng masa ni so kamagut po itarong tayo tingitier masa na ben floor amendment. Koros mo utung tayo sa bulman kita floor amendment riop ke isa kwalu laban ya isa silu masa ni Pwuhng masa ni so kamagut pa ita, rok tayo pinsabulman kita, floor amendment, riap kaya isa kwalu, laban niya rin isa Speaker, point of privilege. Kamu, Senator Harris. Kalangan Speaker, muna iban patoy yang siya bumumiyang mitungol. Sekarang kay po ni wawalap makomtiyang gear. Sekarang gear labalap ko, tawasa labalap ko, Pohnpei o sabul mararamaskan. Umotso, government tiyak. Dan maluwat ay wawang kami Speaker, wawang Vice Speaker, floor leader, or ye Honorable Senator Kakarusia. Speaker kang kupura, yan mulian tadi o sekere yang ata Senator kan kakto na siya. Men kolonya riyaman mayang patrang trail dan kalori. Ay minta ki o pagi mumotwatan katkiyang labo laban amen managap kasyambal lupti silu
ang kolonya ay Mr. Julio Quilmeda. Kalangan, Honorable Senator ko, Speaker, yan bildaw laman mga nakapkasambal ng Lubti 101 Kolonya. Pilpatang trial ay former councilman, Mr. Semenson, Kupurma. Semenson Hebel. Ibil pagi, Senator ko, Thailand, at kiyang rail, ulap-ulap. Kalangan Senator Pahrek, wag po mga masansal ong Mr. Kilmeto, Mr. Ebel. Kalangan pramawala ko makakpatayang legislature nan uyak purun ranwot. May ito point of privilege. Masyalara ibang po na sa Senator Joseph. Senator Joseph. Kalanganan ko may speaker. Iman niwawo karakarak kaki momotwatsan kak. Masa niyo sa pulman kita. Kamatan wag dagalan ng riyo kay sa tuwa level niya riyo sa silu. Amen. Kansa na mau kamagat bemiyag Thailand bin masa ni floor amendment riyo kay sa tuwa level niya riyo sa silu nan masa na pen kamatan ko sanat. Karos mo utung kamaguto masa ni ay uwang masa ni so kamagut poita kamu Senator Joseph. Kalangan speaker. Kamamatan wag dagalawat song enapali main kairiyo me patosang kapena may main kair nampe wano po riyesak tuwala pinyari riyesak silu may tanto pa nan walwat ananan kampan rosun mau nintuwa na rail tiaratar me wan moni kay peita paan paluwo at melal paan palian personnel tapoy ng chunto talk. Herr Speaker, pueki ansho o ananwat ang kakapal pueki data sector grant pueki magtay sa Japan oke wan moniwat pan kupurpurla o awi-awi ko santi chororyo ang kaktatok nan ranakan mapan pachoto imaka eleta wi pentotok ko sa awi-awi. Uya sa pamay chairman ipin metaweta yan kakpachuwalong ni uya pentotakot pagkailan kachiyo makone nga uchungata tagpag me sansalasang sabol machay kampan rosun mo dimensiano karongorongan uyawo po yaki challenge kak tiyarata tama kara talabalan mo ni watch mele tunangan milyon magkayal pansongan kasan sa pali tama miyaki Eri, pwede sector granta, kinmiya deadline na chay pakin kasaleta ro program kan, may susbahan pa chuan siya pong lakam nan sumbungat niya sa klimaw, niya iran kaunok. Palimagan niyang siyak paluwat, muna pukats, ragan menan kamanamanda mun ansuwo, pwede rin kak an ki ansuwo mo, rin kak sa pangato mapan kak anwiyawit iso. Mike Speaker, ni mo chomot, ni oralap, Punangan milyon na yung chaypan, siyongan ko saan siya pali ni kawait siyang kampan Rosun Mau. Me, yay, isulop, walinan walikit paan, peita paan, Division and Medical Services on personnel. O paan, kasantiyang, o apali, irekay me, yay, shaylok, chalalan walikit, paan aluwa ko paan nenetiyang o apali tubuso anana kay me paluwat anana pe magrasong ye medical equipment kay o bilyangaki wan moni on pachota po en pilkak apali irail chok chekan makin kakaleti special contract may chekan katan kilokam niyar bangin silok la ni weyo Uya totok yu mam kinmiya na paray. Erni orala pong paan palian Division of Medical Services shala isulop sama paan pachota puen kak nenetiyang paan irorala may pachuan ta. Tudiyang paan Division of Dental Services shala lop nen limakit peita paan personnel
O chalalop pa napali supplies and paluwat o materials, communication o utility expense, at chalanan limakit pa napali dental medical supplies. O totiyang paan primary health care, chala realop paanan packet, riyapuki issue paan peta paan personnel, when apali ye travel chala riyakit o song chekan. Bapach pa na wiyata chala riyanan riyakit, bapabil painta medical and office supplies for dispensaries, o chala riyanan riyakit riyapuk sama paan totokang ong main office medical and office supplies. O bilmiyanan babil toka ye 3 initiative ye program and NCT tuberculosis o family planning. Wan moniyo wan patsotasan paan paluwats mapatpatso wan chala nan wanakit puan apaliata apach tosa an apali program suluwats. Eri ni oralap maing speaker me muni kan mapampita me punangin milyon na usama ay nintuwa na pampiliw kasandi sa pal nintuwa na ikasalatar. Kalangan maing speaker may one may kak patsuwan matsubil pagi member kan mamiran kay na may masandi. Kalangan maing speaker. Kalangan Senator Joseph, Chairman in Finance, o kabese the kawawan floor amendment. Miyadra masilipan floor amendment. Point of privilege. Kamuy Senator Excite. Kalangan main Mr. Speaker, may kulukul chay wow. Nanchailan po na sa manakap men, Legislature men. Agan usus kolonya patpachawin kichupa, men popot. Ebiluya men Deputy Chief on Wayne Colonia. Ibil yang nine niki kan papakin niya. Marso lang. Dosis last name, first name Wilson. May meldaw kachkiyang mayo lapalapon. Kalangan Senator Excite, pwede po umangin masansalong Mr. Tosis. Kalangan ng kubraw Mr. Tosis. Pwede yung kakyang pateng katranwat. Kamuy Senator Net. Kalahanan ko, Mr. Speaker, kaya din privilege yumi men patrawan sa karakita. Irayo po yan kagan patang sa karata sang chairman and committee and moni intuan ay ola peta labalan mono wa panan na pesang. Hamon ay pang patrawan tautola ay tungal sa karamisiginin lang paan kuburan na nilap. Patrang kamu wawan ki o kasamo sa bulmamoy lapoy-apoy matiyang nanwasan uya lama-lama tungal sa karan wawan kin kamoy Vice Speaker, Floor Leader. Lugan lang siya, Honorable Senators kan o non-calorie ay tungal wawalapan pupuran nanawan kiti meniyan siya water pilsawan o Israel kan mayang patrang uya lama-lama ranwat. Ngayon tungalan ki utut o baikasal ongnen iramasan saldar ayo Senator Lukin lang isot Senator Carl kasakasaleta iran kapunot mepit ambulance wawagay ambulance yakasambal surip yang menanene me chairman and moni sa kita. Riya moment chairman and health, vice chairman and health, or kids don't committee members and health. Setting these priorities, committee words or anana yang patrang management and iwan wani. Pwede sa wat riban kakan kasaleta ni sope kasal. Manana ba ambulance? Yeah. At amin nenen mo ni kasotre apaligi da ambulance. Tama kita luya kawe ki Israel makapin saleta lakan peita parel sang manuane ong nan kauso nakan. And so what isuruban and sansan and record me totolar kapin saleta la imanwane me pain pickup o pain sangan men takatak trekan itan ay ambulance. Are Merkila pamaban lakap second and final reading ibang kapitalong ay floor amendment ng ambulance.
Selaran so o iban yang ay rutong at tama sansaler ninduan chairman and moniran to yo kasaleta murine sakarata sakargida tene ikapeng ke kasaleta sang former late chairman in health committee ay kapung ta soy mamorte imet ni orala men patawan sakargida kalangan Speaker. Senator Excite. Kailangan, kulkul siya wow, men sa pangchapan wewe, October 1st, 2024, mo ni ambulance na peta. I-karpa address ang ambulance to address match reprogramming up. Niya mo ni peta ang ambulance. I'm nang kachapan na yung Senator Ned, may sauchar na yaw, i-sauchar na ranich. Chay chuka kalapuki, isang kores, may sauchar. Chay Pohnpei. I'm not pagmaki, wasakay may sauchar. Ipildanan na sa wasa uchuch. Ang kuparela, niya mo ni mapita ang 2024 ang ambulance. O kasantikan, pwede shifting department kan, mandatory ang masomaw. May administration mas kachi makoneng and focus ang pita itin ananapan wa mela tatapwa iyay wawagi ma department in public safety meron kayo prioritize kay masomaw ayo soja ambulance match eu kap up champion pati match ratatong kicha riau belolar me pa pita ng 2024 each min kapityan po korosyan mga yo pachon kalangan Angan Senator Excite, Senator Joseph. Kailangan Speaker Xin main clarification yung may patsuwanda mapit program ng city tuberculosis o family planning. Sa pagmachayil pachatak we are line item uche. Eri ban tama amendment to ka ban so saisal. Tama ka wait me patsoyang yeme paliko project with the program coordinator ko raban iupanan pong ray liutong budget or kakacha reshuffle mo niya nan kuya kaya we line item nan budget ere so chaban sainsal wagtaglanan magchay mamasa ni tuwa cha may pachuan tamuwa i-men clarify cha mo kailangan may speaker May I motion upon floor amendment? Motion in Rotangti. Kamu Senator Ned. Kasante kap ruwasin speaker kap Gone sa iyayar men patron wiyata kamagit Tyler tingti masan pe baga karyam Karyaman. Diyan siya lang mga kamagit siyang Senator Ned, talan rutung iti masan upon floor amendment. Karos mautung kamagito, masan iyay Pwuhng, masan iso kamagit po itak tayo rutung tiyar masan upon floor amendment. Karos mautung talan sa pulman kita floor amendment riyap kaya isak tuwa, ulit niya isak silu, masan iyay Pwuhng, masan iso motion po itarok tayo sa pulman kita floor amendment riyap kaya isak tuwa ulit nangyari isak silo. May floor amendment, Senator Joseph, Chairman in Finance. Kailangan Speaker Mitch implement pleo pat Pwuhng ngay o wiyata kamagitiyo Chailan kak pagkata masa niyo sa pulman kita kamatan wag taglan ng riyap sa glepel niya risak sulu. Tansal kamagit sang Senator Joseph tayo pilmasa ni floor amendment riyap kuriyaisak leman niya risak silu sa pulman kita. Koros mautung kamagito masa ni ay Pwuhng masa ni so kamagit po itar rok try katatan masa ni pa. Kamu Senator Joseph. Kailangan Speaker. Totoo tsaka tasang tuon totoo yung Senator Harris pacuan malam yung pacular. Nintuan na katskilong ta pacuwalong kamatan mo kataglayo me itan ananen program yung mawiwiyaw ng kolonya. Yay sa pulmachay program magchay katan ki community engagement at junior police. Arianan mesang isalata rano yay chala package sama. Mumuot ko pureta ang kakupupuriyang committee o committee ang kak check o shomiya na ang choror pagkatay ang kak apali eri ipagmangki kuya kiso sa report the written report committee tula o chuwang director o
supplement chungol officer mapali program mo. Tama sa ano miye wanan choror pachang ye sang win showcase. Mepil pacho ni bil chala packet sama. Puwede na riyawo i-mesign sa lang committee. Email ata uya pentatawat nintuan ay ulian to committee o say kilong kamatawat. Kajailan kilong may authorized to may tatakalansalan ng sang police security fund. Pwengka kapali program mo. Ong ananakan mesign sa. Patuwang kabarabara ko may pamiya chanan, apoy kaya sa sign sa la, susugak sayr. Eri, speaker, sign sa mag-child katsiyangan ang tatakawat kasulunson parmats. O piltatak kasililiw. Impact may nanin positive kong sa pulmachay mo pula-pula. Eri, kawait mapatuwa yung director and sa pala o kuburata esu ko na ang program watch and kaksanti ang nan sa pulmachay pachatat. Pagkacalante, mamasa ni nansyo. And santila o anak, manage yan mo na pang kakapaliyang tatakwats. Na pang Pohnpei yung siya. Pero dami, iman, peki, may kamatawats, syongan, kasaleta, may kailan ka, kamanata sala, nensang nan, supplement and police special fund yung mamiyayan. Sa Japan, sayar sa machay CF balance. O imen pilkatete mawan munu watch miya. Kalangan may speaker. Nangan Senator Joseph, Senator Ned. Kalangan speaker kay sabay tungal sa karan wow. Ikapenggiyang chairman and mon committee and mon report masansal. O ipadrawan ingila wiki miye floor amendment riyaw me beluyawita sodre pelbe ni melel eu kapitolong sang delegation and matelenem pil itigedrung ke junior senior police academy igen badon eu kapitolong sang are iman bagaimana dahil soka kagis kamal ma second kay kawawan miya. Dahil katdan maasin na ba? Ngayon chairman kakawait nan maasin na ba? Unless may motion. Speaker ng kamal. Dahil kamal, minute. Tami men patrowan child apaliala floor amendment में हो
Try sa paler o try kat dan muyak pur. Miada masa na ben floor amendment riap kriyasak leben ya riyasak silu. Kamu Senator Ned. Imen patrawan wiyata kamu itu trailer tung itu masa pen floor amendment wo o sapul man kita. Kariaman. Jangan salah mau kamu kita Senator Ned dan tung itu masa na ben sapul man kita koros me utung kamu kita masa ni uang masa ni so kamu kita paitar koros me utung talan sapul man kita floor amendment riap kriyasak leben ya riyasak silu masa ni uang masa ni so Kamagit paitar o try sabul man kitar floor amendment riap kriyasak lebnya riyasak silu ranut. Miyata masa na ben kamutang ko sunat Senator Loyola. Kalangan kamu speaker. Itungol sa karadaan umaw ng kakpadang sabul mo ito ang tungol na tiyangan. Protong nan pasami ka naman lang itungol mo sa Senator Koros. O ral kami ang patiyang kain ng kanan. Luwang kami ang Pohnpei Koros. Ini yang meeting around. Speaker, Ganuwa offer floor amendment Rio Korea sa kayo level 9 Rio sa Sigo. Kaya nang kakter o kamanan. Kariaman. Pagpagtaro kariaman talan masa ni floor amendment Rio Korea sa kayo level niya Rio sa Silu. Koros mo utong kamaguto. Masa ni uwang masa ni so. Pagpag may tatay kat nan masa ni kamu Senator Loyola. Kalangan kamu Speaker, email repair try lang nan miscellaneous communication. Rio begitu wasik tua oleh banyak risik silu. Dari communication wat masih sangat KPS kami masih tuat bahas jangan apa. Biar lah. Kalangan Senator Loyola. Sansan memia communication yung number riap kutu wasik tua oleh banyak risik silu mata jang kamudan floor amendment wat. Opek-opeko Thailand katian nan Thailand ko kawe open floor amendment sansan nan communication 299-23. Miyato masa na ben floor amendment? Speaker. Kamu Senator Movic. Kalangan Speaker. Even register mekot me ipapan me konongan muya utang trail sitrokak Iban yang utunga bebo ke kecil seter president kay mau magtrail utunga tar pakpang kay ang queen motong kay pakpak kotong nan mal WhatsApp ikamelele me utan ibungin tato pakpak pukat nana ko through sports kecil rancho kecil pain kopuralang pakpakan Pohnpei Women International Day and puralang social services imawiyawi. Amak trail ban continue to entertain sangan pakpak me individually pitulong nan floor amendment. Koronyang armas me ban stay laklan sa umaw bang watong trail floor amendment trail bilgilong nan pag trail pilapaliara rai sa ilagi sa umaw. Emaw ap trail ban kakong armas population in Pohnpei pon en watong trail pakpak terakliang trail nan malwat. Ari imen paki me pwegi atay sa der president ng makan mau. Apo talaga na purala o matamatawa mau yaw pungin tatak mo konongan mo yaw. Kalangan. Salar sa Senator Movic, miyata masa na ben floor amendment. Speaker. Kamu Senator Exide. Motion and close. Kariaman. Masalar ay pampono sa kamakit memia. Tanang rutung ti masa na ben floor amendment riap kriya sa kayo leban ya riya sa silu. Karos mo utung kamakito masa ni uang masa ni so. Tayo rutung tiar masa na ben floor amendment. Tayo bangkat lang nan adoption in floor amendment. Karos mo utung kamakitat masa ni uang masa ni so. Kamakit po itar o tayo sabulman kita floor amendment. Riap kriya sa kayo leban ya riya sa silu. Miyata floor amendment. Kami Senator Exide. Lahan may Mr. Speaker Michael Colche wow kapretonan chamber gallery. Wang kumi may Mr. Speaker Vice Speaker Miguel Proditor Apramo Arbo members kano Karusian may patyang chairman so much. Nawayaw kamugot. Saya langkak katarapo sa peluang kita floor amendment number Ria po risak ria 11 hal risak silu bagi karyaman. Kariaman. San salamu kamuguto.
Kailan katiyan ang masa na ben floor amendment, riyap kuriyasak riyaw, leban niya riyasak silu. Karos mautong kamagito, masa ni yay. Oo, masa ni so, kamagit pa itarok, tayo kat nan masa na ben. Senator Aksay. Kailangan, Mr. Speaker. Okay, mo niya. Taktakin walking freezer yo ang muni. Kaya uya kamuti moni duwan moni karinyang 3 million. Sang niya open and sang rin Committee in Finance, Chairman in Finance Joseph, Vice Chairman Artui, Health Committee, Vice Chairman Johnson, Chairman in Iron Health, Senator Ned. Pagtaga ang walk-in freezer. Kota ng karorong director o muni manukwela to oversight ta sto pachon lang pagtakin walk-in freezer. Tama na nag-walk-in freezer ko pag kung kak alun ng freezer ka pachawan tama ko nang tatok karasa pa tuwacha lukaw amin ng closet kakalulong ko lang tama kam ng lukaw kakakilang mautas so chest freezer ka tuwacha lukaw mamin ng kopa talakach the Tupperware kanana sarap selik rapaki abega kung frozen na so laka kasuka visual inventory o ayaw karasa pa kamapan walk-in freezer kopalaut o chest freezer ka kicik ka krukulap pa utang problem mo unik on kicik nanapin walk-in freezer utang warilar utang mo nin mo unik 90,000 rakachikla 60,000 Chairman Finance o Committee Finance o health tang kamuti mo niyo portalang 90 portalang 120 pagi Pahrek kalap mo nga 18% inflation quota mo nga so, pon mapipiti ranach, kapaw ya puy laut rang koris. Eri walk-in freezer pon rang kak purchase laut economic scale pon kak kachikla puinen painta ko po. O walk-in freezer, puy kisang chest freezer on lial. Eri kama pa daut sang kaswat pa. O i-check sin sense mo chay kamuti ranach. Eri mi bang pagkeren korus may meldaw chay eukipen na o sablong kita pagka ang muni pagi patient ka anana mga mau mga nei o sawasan leldar rail o kalangan Mr. Speaker. Senator Walter. Kalangan Speaker muna ipampacho ay wawan kapacho pang kupurakan. Speaker ujung kamu mata iman kalapakcer and introducer ong provider and walk-in freezer. Essential mapon mga performa invoice restaurant yo mo imang kalalabak siya ma restaurant kak kemana-mana retail wasangsan ma license in restaurant waksang license in retailing rimanalati siya kawait sang introducer wrong melod source in product which my Mr. Speaker Miyata, masa na ben floor amendment. Speaker. Kami, Vice Speaker. Kalangan Speaker, main ira po yung kakasalita po yung mesino, yung kaksansalato. Utan po kaya po nang inisinin, utan na pan pet many company pamangkito. Kasampal po yung kakasalita breakdown po yung kakawit mamia sa kong mesinit. O pitata more Speaker. Kaya lang kapag niya mo niya pan business apa kaya ipampagita lang kloso sa kulong kita floor. Mawar Senator Walter. So Speaker, I kamelem I paytago it's a valid concern as the chairman of R&D my Mr. Speaker. Na isang majayal ko sa natin business license local government manangki sabol manki pudan a specific restaurant is a restaurant, a retailer is a retailer. Kung kita watch alata, a performa invoice watch, pantatok, ikamela ma business yo me bangkilong as a retailer, paninanong waksang tolu set up Budgetary. Mo clarification dyan, Mr. Speaker. Kupraya pa, even po na sa Senator Carl o kasansal makawatan nila mo motion na patulong. Kamuy, Senator Carl. Kailangan may Speaker, ikasa pala isa karan wow, pan kolokol tungal iran PPM ang rawat pagi wia kasampal o kakapal mur at may pato mo tayo lasawad non kasampal po
Abuelben sa tuya. Yung alaga kapanda lang. Kalangan may speaker. Kalangan Senator Carl, esansal miya kayo na mga kalalabag yung Senator Walter. Senator Excite, pambanto. Kalangan may speaker. Kamalala, as a supplier, I supply song restaurant anahan kan. Sunong pacuan dahil sa kayo na mga wap. Ikamalala repetchkir project rancho pakriyaw. Icho company makanaw ma. Tupso mi mir Pohnpei. Rananan and install law tanker waru. Pumacapang kamu ti monin mongaw. Wo ko maapes to installment chuka kamu ti monin mongaw pa asucho wasabang ko laya. Amana na testimony sang ren kung kau supplier temen saka pud lala. Mam nang kapante lama mongan monguni public kapante lang apan miss July 15. Ari saka kol teacher monguni kasi lang ito Senator Walter makangan po ita. Speaker Kamal ma speaker. Kan kakacho Senator matami pa jo Speaker jaga Kamal ma. Kahit ko so cho uchung may Mr. Speaker Rob. I concern no performa invoice me pa cho mo chaila. Restaurant you. Speaker? Asang ni chairman na kasalita, cook may pang kula install. Putan technician man na install abawat. Kailangan speaker. Kamal ma. Kaya Kamal,
Kadkadaur on floor, Master floor amendment Riop creation Riau Lebanon Riasak Silu. Miata Master Speaker. Kami Senator the Vice Speaker. Speaker. Kamu kita kabralang kamtin finance and gakjok mau o karong ki floor amendment wato apalya to yuan so. Ayar man pasarak tato ko kita Japano yitan pronting ngalangal. Speaker. Ya kamu kita. Kariaman. Speaker. Ma ba ibang withdraw siya na pila. Withdraw na amendment. Rio po reisek silu. Rio po reisek Rio lepan reisek silu. Kaya non kamarang o ipambil withdraw comment na mo check mau at ng invoice. Na email ya wat invoice ya wat. Ipang withdraw siya. Amendment po. Memang mawang yang ay kan. Pagkaryaman. Okay, tama sansal, may floor amendment, Riap Creation Riau, and assign lang Committee on Finance. O miya karyaman pan kamaguto, o tayo po na siya ma, kamagut mamiyayar. Karos mo utung kamaguto, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagut po itar, o floor amendment, Riap Creation Riau, Lebanon Riasak Silu, panasign lang Committee on Finance. May dami man patrawan Committee on Finance Chairman Komte ko pagyanan karwaru yuma song report nan mamiyo special session modern ran mo tak masong report anso karwar kalangan miya floor amendment kami Madam Chair Senator Leka Kalangan may Mr. Speaker kaysa pala itong wow. Wow. Then offer floor amendment number 223-23. Pagkakaryaman. Karyaman. Chansal kamagut sang Madam Chair Leka Thailand Bill Check floor amendment Riap Creation Silu Lebanon Riasak Silu Koros mo utung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut po ita tayo katkat nan masanaban floor amendment. Madam Chair Leka kami Speaker Kalangan, Dati Kamal. May I ask for recess. Komal dahil komal mami Riau
Kadkadaur nat masan ben floor amendment riap create silu le benya riap silu Madam Chair leka. Kalangan may Mr. Speaker, floor amendment number riap silu le pinial silu may tanlong nan monwatch miscellaneous communication 300-23. Actually, it's proposing when Sensio Memini when 26,388 when Cox was set in school in Pohnpei, 5 of them, and then technical assistant, 2 mentors, total of 8 members, of 8 participants. Mebam Pacheng global robotic competition, mebam we always incorporate sometimes the end of September. And Gakche Sansal their registration fees around $10,000 and they're just asking for $5,000. Or travel on Singapore and back is around 5,000 some, but they're just asking half of it. Me we are tatame sansal. Tame imenen pilgak sansal ikamele me pagpen tame miye ekasampal so they can register and get their kits for an chapter practice on before they leave. So with that, Chairman, the oralap kalangan. Kalangan. Mi ato masan ben floor amendment riap create silu. Speaker. Kamu Senator Simda. Moin siyang naniregan mesansal nan kommel o leletuan Madam Chair abil wasakan mengkak kapali kuburkan bampagi tagdailan close masan penirubu. Pagpagtalo kareman tayo ng masan ben floor amendment karos mautong kamagito masan iyay Pwuhng masan iso kamagat pa itarok tayo ng tiyer masan ben floor amendment karos mautong tayo sa bulman kita floor amendment riap create silu lebenya riap silu masan iyay Pwuhng masan iso kamagat pa itarok tayo sa bulman kita floor amendment riap create silu lebenya riap silu ranward. May I have the floor amendment? Mr. Speaker. Pamui, Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, i baron ngirmi man baron bagi dahil nagis ka na nga ma. Mr. Speaker, man baron offer floor amendment number is riyabugur isak pa ilabinan riyak silu dahil nga masa niyo sa bulman kita. Amen. Sansal kamagat yusan Senator Perez, sadan brigadier an masan ben floor amendment riap create payo labinan riyak silu sa bulman kita. Koros mautong kamagito masan iyay Pwuhng masan iso kamagat pa itarok tayo kat nan masan ben kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, niyoralap miye communication yung floor amendment what song-songan kakapali ye miscellaneous communication number silugi ew labinyal risak silu i baron koros sawalman kabi pagi disseminated o assigning finance pain ngay baron we ada motion ayo and gag hoyang info pagi floor amendment makaukaw na bang ranot iwaw karakara kimel baron pagi dahil gajin sawalman kita. Speaker. Senator, the Vice Speaker. May nanin san salamao anan mamiya o san salamao maan sobil mutumut o kasampalan ni rawat breakdown sa ang koro sansal karata Mr. Speaker manuyata motion in close debate ang floor amendment. Amen. Pagpagtaro karyaman tayo ng tingtumasan na floor amendment riap create payo labinyar riyak silu. Karos mautong kamaguto, masan iyay, Pwuhng, masan iso, kamagut paitar, o tayo rutong tiyer masan pa. Karos mautong talan sa mulman kita floor amendment riap kriyasak payo, labinyar riyasak silu, masan iyay, Pwuhng, masan iso, kamagut paitar, o tayo sa mulman kita floor amendment riap kriyasak payo, labinyar riyasak silu, ranot. May I have the floor amendment? Speaker. Kami, Vice Speaker. Kalangan ay tungalwaw sa bahal. Mr. Speaker,
imanen kak sansalong pan kubur me anan lap me mia wen ka kapali payen way apu chura bil ban show lebo o kata-kata apu kamil me mia appropriate committee kak tok floor amendment ria bugri sok lima la benial silu o kawit ma konong teso wagi ria sok lima ya pung speaker Kariaman. ria bugri sok lima wagi metre toke payes loop wasayo makarani capital o COM Mayoran Payenway apartment song kananan and santo wasapkat apo yan kakapol percentwot tabano so retrar anuwa batawan pagima flora amendment what kakabrulang kamtin PWTC o finance perangkak tok Kariaman. Chanchala mga kamagat memia Speaker. na money ban po na siya kamagat ko magpupuray po na siya ma Senator R2. Kay sa balay sa karadaan, kay Bonuwao, Mr. Speaker, iminan sansal, nan maluwat me. Lanaban al payas, bilpato rin git talaga yun so kayas. Pwede kalanganan talaga yun kujikan, pwede aliyo me, irailakan min kujikan o so kayas kung tatoang kay. So may bang uyalar, pagtagong nan maluwat, sa bang uyalar, alam ko ito ko. Rimay gintaki, may lagan ko child kang koros niyang ujung ata ala po melel udan ko niyang noon ta Kalangan Senator R2 kami naman sa karataan kawait karatay ban po na siya kamagat mamiya floor amendment riyap kuriyasak limaw laban riyasak silu and assign lang kamitin PWTC o finance karos mautong kamagto asa niyay Pwuhng masa ni so kamagat paitar o floor amendment what assign yang PWTC o finance. Miyata floor amendment? Speaker, Kamu Senator Moby. ipilmen offer floor amendment number yap kuriya sa kuno labanyal riya sa siluk chailen masa niyo sa palman kita. Kamagat sang Madam Chair Movic Thailand Bill Trek, Floor Amendment Riyap Kriya sa Kuno, laban niya Riya sa Silu, o sa Bulman kita. Koros mautong kamagto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, kamagat paitar, masa na ba? Kalangan Speaker, Kami, Senator Movic. floor amendment number Riyap Kuriya sa Kuno, labanyal Riya sa Silu, imeban kamanata, one money, 650,000 Sangnan PRM meban apali asphalt plant o equipment ang PTA may anana ba miya puen kak maintain alo apali alakan magtrail kamanatar me inanantir melel kamel na metatakot warila o miya deadline in tatakot ang ni boy tantip sa upukat imen offer katrailan melawo sa waspana o apali ang PTA one money what run kak tatong kiyang paypaytan equipment ko ipilmen attached condition yung ong ni floor amendment mo me katalban applicate mo niya aban disperse based on assessment in tipso ko so maban mo yaw taronak o patutong speaker te option speaker te momotwat me tipso ko nimin ang condition yung makaktatok o mamauto. Kalangan Speaker. Speaker. Kalangan mga Speaker. Tungalan ki wow sa palban kupurakan karos o nuwaw karakarak kung kupura po yung kakiyel floor ang pan kupuran Vice Speaker. Senator, the Vice Speaker. Kalangan Speaker, so ietame imanala kawit. Wagi Senator Movic, Chairwoman and PWTC offer floor amendment what? May a condition about wanan takiyang. Mayet mapan wuyawi. Ratame imanala kawit niyareban tola. Wagi sudo report may tan. Journalo kak kaweway rawo puen kak uyam en totok ni sudo report lo journalo ye intentin ma iman ale kawit Speaker
Wama apani maso BTA bantolo yan sinaray. Puchuro report itan may attacked. It's a condition may songo-songo na touch journal ma akpantotok ibang kapung kaya mapanso ay pam mumunrawit. Kalangan speaker. Speaker. Kumalma. Informe Senator Carl. Kailangan may speaker. Kailangan pa speaker pwede kupuro mo sansal o kupuro ko mo yan kapura doang ya speaker masen. Kaya sa bali sa karan wow. Ipatyan kawait may isang pa speaker. Ira may patuan. O patyan mo on road maintenance, pave road maintenance fund. Ibilman patuan ta kawait pwede may pong monuwo pilkakaleta tipsun tatok. Essential met tipsun tatok kasampaliumet. Ita tipsongan tipsun mat nguyata pave o aten kosan na to road pave road maintenance fund. Ari kawaitan mi pwede magdailan moniat pan tatokan wiyawitanal. Akaitan alaltan tipsun wiyatal. One monuwat ipil kalay mo niki. Masuk na yang padosang nan moni sector. Ma kapinakakawait. Pilpadang met speaker iman kolo-kolote ay tungal kamelala may patawanta nan sessionin mo. Tipsowat pato nan pelian sa puyo may sabon way bakon. Niyanso may Pohnpei State kamanata kahit yan Pohnpei State executive kamanata wasawad. Tipsowat dan kaksanti yang lale. Uya pentatawad pilisotopong. Pwede kahit yan government retention area wasaw. Utan legislature pan designate wasaw. Pwede kupurmaw kupung lalan kita men Pohnpei nintuan atakin pa ananin way. Kamelele miya met tipsowat niya patoto. Uya kisen tipson government in China. May ukiyang government in FSM project wood. Elaya nga anso me pelian sa wood patota. Pohnpei State so the charge lease. The kamelele me tipson government in China nintuan na paliato project yu me FSM ukiyang rail. Lelataan sa wood ni anso me tipsukan chapter uyan net la ibil pagi executive and apaliyata wasaw kapil kita wasaw repenongong when sansal me wasaw mi mayor pana pel Canadian government lelo taramut tatakot sa tuyawi ansawat kita isoda mangi yakan tisinin tipso pakat nan dami sansal episode sansal parts in tipsowat episode tete masapul matay tuan tatangkan kak operate tipsowat episode sansal appraisal me wiyaw puan kasalayan kitail me one moniwat iwan puan ng tipsowat ari kumkupura speaker iwuchung tatawat apu tungalan ke kasal ay kasal wat me man en sansal pang kupurakan me wasaw isu kamelele tipsowat anana puipun ma consideration en wiyaw po company yan pain po na neyo tatang wasaw o katoro sang nan one money mami tema one arail one pain na nanso marawi tatang wasaw laut sang one point and tipsowat aran pain tong Pohnpei State Speaker ele mai chowi ben tatang makakuyawi po tipsowat en ka alal daw apali alakan magcaya ka manalar amoy so dem ako teka kuya yan tebil pampura lang kawaitin Senator Perez magcaya ka mananaal ni aday so dem mangi mamia tipso ka kuya tal bukat ay sewat kela nana tipso wat ito bukat ikamelala me konyangan sansal pan kupuramay kalangan may speaker Kalangan Senator Carl. Senator Mobuk. Kalangan speaker mo iban koyo iban ko presang condition mi ata chiang environment what Bye.
Pan corporation floor amendment condition may attach yung floor amendment what. Koreaw kutail sa truka ke patrowan me ko tumenakir. Sainsal me Mia meeting kayo yaw sang ranta ya patrota me pit tip sokat o kutail lilmet saikintra tame tete me tip so bukat an men China ko iral pan natkila. Isotra ay be kasali ang technical capability na PTA yan ke. Parang assessor tip so ka lel ayo tame wewe ke rakamaur emaur tip so ka rakak totong ke. Ibe ka sambal ki mantin tatok magtrail panan ko pone condition yaw miya timeline yaw ko yang PTA ma August 1st soto me ko tpang yaw raban not kila tip so ko pon a lelmet trail we ki yor soto me ko trail lelmet soto me ko tu yaw pon ka quality tip so ko ong tame Senator Carl Casaleta sangni meeting kan mo yaw ko to National Government TCNI Secretary of R&D Corusio Kawewe me tipsoko should have been turned over to the state government. Pwede ni kranti o me patotao, wawakit tipsoko boy sang nang kranto. Up kranto patutong FSM. Arima kare da Israel Corusio, voice Israel concern me, it should be turned over. Ablel met sa me akot. Amakatrail sa traban meet deadline in August 1st, iraiban not kila tipsoko, we're left with nothing. Opportunity me miya, ime ko sang balik. Kutel sa waleta opportunity me miya sa wato, ong ni me miya your motel line sa wata, ong ni tatokan mo ni me pit pay fraud.
Me Vice Speaker me pagita komal o pagi wewe pena me miaya raktail sabaler. Speaker, ikamilala me gotami man padawan Speaker. Main kayu kunang Kemamatan Flora Menwat dan Kaburburlang kam tiburan truck. Pwede magdriban toke monin pave road maintenance a kusunnet makapakata pave road maintenance so pananane lapatak ni uya panatorization yo metokoma ni kusunnet agresuka kilo ni Flora Menmen puena legi tibso moni metokotoke pave takamawiyal melel mial me mokit alma magkor pausa pep wasa pep ari tel dabanos uyata praktisium alamoni me utan sotoka kuyawi kosanne soto muitata agdalam panotata pacheti moin karabau iman perwani il florang Senator Perez. Vice Speaker il floor Senator Perez. Kalangan Vice Speaker, kalangan Speaker. Di member one ekis. Speaker member one taulat. Kalangan mi reke me paradar sang ni bahasan ben floor amendment riap kriya sagono. Sebenarnya riset silu. Ini men padawan yang padawan megot puengak. Sewasu kuburkan niadail bangkat dalam sus. Kayu, engkak sansal ban kuburamal me wasam me nesinwat parbotoyem magdail bangka manala ponangan 11 million watt puen point tamsino. Gdail kamanalar kusenaton wadawat kayu. O kaburburlang kamatin siya porangak trek o kapurdong malwat. Korong-korong ay umeluwa. Ong election commissioner bu robot and pidalong o kamanala wasama mesin wat pada botoye o tupsokan. And kag pinsansan me mainel information me sanjal sang Madam Chair and Public Works me ako siyo Israel van neksang wasaw. Ima karta Israel karkarwa rangkak kamakaleta wasaw muna raipan patoye. Malangkak mangi jeme kamadin sab niya at pilpatoyang nan tauban wasaksit kadail momon uyagila sa madail Christmas gift ong men China gan o Israel kaprotong kadailer niya ko siyo wagi syota tarapoy yu ay megin way kang ki syangar mas olel rangon syota tarapoy ay buray shanti tatok oray tatok imsagla ong kamadan wagdaglawat ibaruan memiya irayum debatable yet may man baruan magdail kuburugi alakan yatay bang kawawa pave road maintenance fund siyongkay kin siwasa po yan kak po kita ayaw essential tipsyo me chahe nana meri inamata pave obil kawawa toto miyer sang ranchaye patoto me anana chailangkak kiyang PTA wasaw yang agit tipsyo kan boygi inintan pave paligir apkin chang olen madalinim quality in pave sola agdaikin complain kiya sura megot rega kuyang boyita station mamiye paligir ri ong pay kasalban me ma poinen tipso wat kak padosang nan PRM tagak debate ki akak ibaruan ale legal opinion san lawyer element uray goros paduan makak apo debatable aru kubro trial ma kadail kuburugi anga kita morning pay o tama pay panin mata aban raneu teriau di silua ola ngai siriam parangi awi paduan kamel in
ay sobrang kiyo mata painan sa madail masinwat pain ngay parawan tuang lawyer sila manari rail kawewe wag pasang abdamay parawan leti mekak pwuhng essential equipment on pave road maintenance fund amagdail ban katiyasang diton umamia engkak sansal bang kupuramal mi private company riau me ready engkak pansang masinwat Kaim segala ni pegasan mebit mesin wat sangat mamau. Ibadawan me ran eu teriau samalar komisioner o sabulume kan Pwuhng rail pencaina kan o kamaur. Purankak take over irail chapter ewang rail pencaina kan o pil yang agi mabanola yo sa ports pambasu padosang ye. Mier connection me mian bungan PTA yo Israel me parawan to panet kila machine wood ri men parawan kem sangkila me jail payamwa wigat pagi jail uya gupur mia kai pui naramas uya kapakap sili kabel Pohnpei ibadawan me menen sabun marail kapakap ko bil lel kitail me jang ran wood imen parawan pagi kupura jailan kak sana mau Ogdail apalita kampadahan ko senatut. Ma aban lo yung ko senat. Tegoros mangi yung mon evan proto. Ayimet niralap o iban barawan mat kalangan barawan koros. Kalangan Senator Pahrek, Senator Carl. Kayo may men padawan ang kamal may speaker. Ito nga sakar mesik. Kaprayo. Pero kaya lang kamal. Miniteo. Dahil kamal miniteo. Kailangan may
Senator floor amendment creation kuno le benya reisa silu Speaker. Kami Vice Speaker. Iman barawan nuwa uyata kamakete floor amendment ria buke ria sakuno and kakaburburlang kamti kabarabat and finance o PWTC point jakra koros makonongan apal o paitan nintuan uyapan ilakan kusunet o kawit pan uyapan tatakan muni. Uya kamakete. Kariyaman. Pagpagtaro Kariyaman floor amendment creation kuno le benya reisa silu and assign lang committee in PWTC o finance koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paitar o kamamatan floor amendment creation kuno le benya reisa silu assign lang committee in finance o PWTC. Iben Pagriran Joint Committee man karwaru irawat warata angka kena pali matang o kaproto nan session special session murun ranwat pergi time mesansal me iraid me pan patro tetungalen komisin wat pan patro tasam Pohnpei yo tenaner sa pangalama yeg taban purchase machine wat so miata floor amendment. Mr. Speaker, kami Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, Ivan Barawan Pata Delegation Madarinim o Barawan offer floor amendment number Yap Kurisak Silu Labelian Kurisak Silu dahil nagak masani o sa pulman kita. Kariyaman. Komal mamin tayo. Motion to close debate. Dahil komal maimen isro uang floor amendment. Isa pa alok dahil kat nan dahil kami Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ay tungol sa karmisig paan ko bramail i sutuman men matilim ko ng barawan may iyon katuk lalamas. Sang negara beo, Mr. Speaker, dan badong yata motion yo. Floor amendment number yap ko reisa issue, sabihan reisa silu, and nakasain lang Committee Finance. O kapureto yan sum reban kakapureto yang agi riyapuki reisa wano. Kariyaman. Kami Senator Artui. Kailangan kesabali sa karataan wow kay Boni. Mr. Speaker, kasamual kay kamutan amendment siyang uliban matalani. Pues ansal matatong kayo na. Tatong kayo magtail wiwi ari. Imay min pagi ren delegation is okay sa kantail. Ujung ata tatok matalani ban kaciyang lalo kamaw yalaray la. Kalangan ni jami sa kartita kalangan. Motion and close Speaker and reasa and assign on finance o public works. Kamagit mamiya may kubureban po na siya o mamiya utupe kamamatan floor amendment riyap creation kisula manyari sa silu na assign lang committee PWTC of finance. Kung kupura Senator Artu, iklapan entertain motion mo, masito po itay pan po na siya sabon mo yun. Karos mautung kamagito, masani Pwuhng, masani so, kamagut po itaro, floor amendment riyap creation kisyu, dabinyari sa silu, panasayin lang, Committee Kapatapatan PWTC of finance. Speaker, kami nuwa motion and close main motion. Kamagut kada lutung ti masa naban kamamataan ko sa net pap ko pa isa kisyu laban niya riya isa silu LT1 koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut po itar og tayo lutung tiar masa naban kamamataan ko sa net wat pwede yan tayo angkat lang nan karyaw o kemsak lan watawat
Aiban Patroan, Masabul Matail, rule may require duplication and selti, o kamotan ko sa net, papakipay sa kisu, labinyari sa silu, wialar LT2. Pwede tayo katiyan nan karyaw o kemsaklan watawat, tayo usus dingil, o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abraham. Hey. Senator Artui. Hey. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. Amen. Senator Edgar. Hey. Senator Harris. Hey. Senator Johnson. Hey. Senator Joseph. Senator Latorre. Hey. Senator Leka. Amen. Senator Loyola. Senator Ludwig. Hey. Senator Miguel. Senator Mobic. Hey. Senator Ned. Senator Perez. Amen. Senator Simina. Amen. Senator Walter. Amen. Senator Joseph. Hey. Senator Ned. Amen. Mr. Speaker. Hey. Kailangan Chief Clerk. Engkak sansalang way pa ko ng Pohnpei, sabon matail totok, to usus matoko kamumutan ko sunod, papakipay sa kisu, labinyari sa silu, LT2, usus A, laysak tuwaw, o soto mawang. Ranwot, tayo kamanalar kamumutan ko sunod. Speaker, Vice. iman baruan yata ko magtralang ka kamal disang nan wala malam ranwit obron sa pare pana lakap klak isak. Speaker. Speaker. Announcement. Tayo kumbal ma minito. Tayo kumbal Vice. Tayo kumbal ma. Speaker.
Trial kat nan uya kupur o sansal me mie kamagat yuk trialan kommal tu ranwat o sapal pen lakap kulakisyak. O pergi mie utuban kamagato ay ban entertain motion me mie. Karus me utung trialan kommal tu ranwat o purpen lakap kulakisyak masani ay. Hey. Mesotre utung masani so. Taiban uchusin roll call for requesting division uyawi. Senator Abram. Senator Artui. Hey. Senator Carl. May speaker kom ko puro mo na ipan uyay tungal su si kamera na mau su kasambal yumet. May usata wo kay kamal. May usata so kay bantola. Kalangan may speaker. So Senator Daniel. Senator Edgar. So, Senator Harris. Senator Johnson. Senator Joseph. Day. Senator Latorre. So, Senator Laka. Wow. Senator Loyola. hey. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. So. Senator Net. Eyo so. Senator Perez. So, Senator Simna. Bagi Jungol Madam Chair, Masani May, Senator Walter. Abstain. Mr. Speaker. 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 I would make you go sit. Ma kubura taman sansal sang chief show paita o karayang tay strukak aleta kamagadin kommalti o sabal pera lakap tay kat nan uya kupur. Speaker. Kami pa speaker. Speaker remember the one pagi hinuwa utalanga komaldi sa palpana clock sulu. Kanagala session ranwat. Kariyaman. Ma kupura ma puin pona se e patrawan ma pastor paita ban pona se madam chair o senator Perez puegi kupura ra an kagan sansal. Faiz kom kupura ya. Senator Perez, Senator Leka. Ivan against floor. Masyo ay pampona ka motion masansala sang Senator Vice Speaker. Speaker. Dr. Komal Mamit.
Tay sa Valero, ipan po na sa mga Vice Speaker. Nuwaw Speaker, kamgubro iban patuan isang ay tungal kamak ito. Kumgubro lalan kakmiya. Pagkaroson mau, sapul matayal roson wak pasang. Ilalil kulak makunang, kalabatayal kanan pelapal. Melil me tungalan ki, ananan kin tungal pung. Kareta Speaker iban patuan isang ay tungal kamakitin kulak sulu o yield floor ang kampakapay Senator Pahrek. Kailangan Vice Speaker Michael o Vice Speaker Michael yield floor ong Senator Perez. Kaya pwede kamagutos na pwede tayo katkatanan wiya kupur. Kamu Senator Cars? Speaker. Kalangan main speaker. Kaysa pala sa karan wow. Iman kapesya ta karaban na yung suso. Miya o tapan kalantar me time sensitive. Iray kasampal yung ma-withdraw nan session in MOA. Nan rule ko sa na ito maranwat kay ban ususki. Eri pwede ay pili kasampal ki sangon tatak matuwa tamat me patuan long takat kilong Enginkehlap pateng pun wiya kawewe ay kau no puyen pergi ira dan kapantala kita itu tato kaman so dia bol banireu ari salongala kita lengkak tatak nintuan ilagan rule makasana itu me kalimawan running session bol ben tatak yu me withdraw nanu yaw ai takara pen ai pagkailan kolokol ama ka tungalan sa may tungalan niya sa wad ichar kuyen ka kuyak kamagit kita lang kapantalay reo ay men pagita en kak may ta o ipaki ira may patunan resolution kalantar an kak kapantala sang ranwad Speaker kailangan proper point ka na treasurer dahil daw tiyang mapan bill resolution calendar o ipan rule ko Thailand patutiyang pan resolution calendar o the floor leader kami kaya mimi pan unfinished business. Kailangan mang si Speaker ay kasabali tungkol sa karan wow. Speaker, iman pasawan kamagat tagumalwat jalan kak tuya kuburki alar nampe ebukis jak pai leban yal riyak silu. Karayaman. May tamisansal dahil Kadkadaur pon resolution calendar ng basic limaw nituan tamisansal o kumagot mamiyak dahil katyan ang masa na ben LR number kisisak payo na banyari isak silu mawutroyer ran limaw sa malaro o ban place mon calendar assembly ran. Speaker. Kami Senator Harris. Kailangan Speaker. Muna iban patro ay wawan pay-pay. Ay sakar misik ban kuburan Senator ko main esansal ya maurin resolution mo. Ibem may nakunang tayo na palila resolution mo terror kapkapanta wasa. Kita lemen tato kasambal tayo la palila ranot. Pil kita lemen tato kasambal pil ban patro pumur. Tuan damang galap sansal sang sama tayo Vice Speaker o member. May ininernan sama tayo tiyak. Yerman tayo pat pinaplan war. Ay min bagi tayo lang rutang timasan ba o katlanan usus. Karyam pagi. Karyaman. Legislature Resolution number P6AH Daily, a proposal for resolution placing Senator Jack S. Harris on notice and directing this senator to produce documentation no later than April 10, 2023, that he has resigned from his continuing membership on the board of directors of the FSM Social Security Administration while serving as a member of the 10th Pohnpei Legislature,
which is not permitted under Section 5 of Article 8 of the Pohnpei Constitution, for adoption. Resolution would withdraw or option may yang committee in Jayan ko on report. Iban po na vice chairman in Jayan ko po chairman as diyang padyang tel. Mia kupuran Jayan ko on resolution would. Kailangan ko Mr. Speaker, kayo niya bigasal na itungan sa kan sa karata. Iparuan laman may mabawi ako ngayon bantrapin. Paruan mo ako na resolution would. Pwuhng uya ko magkitiyo dahil ko diyan ang nasan ba. Ari, siya may uya ko dahil daw mo. And uya tayo ko magdalan. Ko diyan ang nasan ba. Resolution number pugi sisok pa lari sa silu sa pulman kita. Kailangan chairman, the vice chairman in Jayan ko, essential resolution would withdraw vice chairman. Kaya tayo may po na siya ko floor po iman uya motion and motion. Kumuyan ka wait, miya report may pitata resolution what the short. Kailangan ko Mr. Speaker, lalan siya ko second report yung sa ang committee. Miya motion ben irawat. Speaker, Kamu mo di sakawa mumot ka sa legislature o man pagkitalang kapantala nasa no patrak man resolution ka sampal wutang lakap. Kariyaman. Yet karaban mang speaker. Utan chanok panananak kaninay niyan sumutay pang katlaw suski iraw. Po ini tunsang aman naduan uya bariman pagi ang kapantalak dahil kadlalasan pong o sapal pa na lakap o apali. Nintuan uya pantatak o malatak dahil katlanan uya pa. Iyagi pagpakyupan ko promay. Chan salam mo kamagit mamiya masa na ben resolution apkisisak payo laman na riyasak silu at kapantala ong lakap. Karos mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagit pa ita rok tabang kapantela masa na ben resolution na ben apkisisak payo laman na riyasak silu ong lakap. Speaker. Miyadra resolution Sulam, Mr. Speaker. Masulan ay bang po na sa Vice Speaker. Iman purang pag-isapal ni karak dahil kamaltisan na uyalaman lamang sapal pa na lakap-lakid sa kariyaman. Diyan sa lang mga kamagutong tayo kamaltiyo sa palpa na lakap-lakid sa karos mo utong kamagutong masa ni Pwuhng masa ni siyo po ita, short division. Kaya ba sa palpa siyang announcement, Speaker. Speaker kag pakair. Speaker Pahrek. Pahrek. Speaker. Na mamoy. Senator Movic. Public Works niya at ay korong yo met nan conference room 1. Senator Walter, I need you there weki on the other floor motion. Kamu Senator Walter. R&D ban 130 ong withdraw ayo. Okay. Kailangan 130 R&T Public Works right met nituan.